معجزه استقلال. بله، این کارخانه بنیادی و کشورساز و ملت‌زای تاجیکستان عزیز، نیروگاه برق آبی راغون حقیقتا هم معجزه است. معجزه‌ای که آن را تاریخی بیش از 1000 ساله کتابت که تا ما آمده رسیده نظیرش را یاد ندارد. اولا این کارخانه بزرگ اقتدار استحصالی برق را در تاجیکستان بعد انجامش یک باره به 2 کرات افزایش می‌دهد و امکان به وجود می‌آورد که در دوام از 30 تا 50 سال فعالیتش ذخیره بزرگی گیدره انرژتیکی تاجیکستان که از روی حساب‌های علما اساسناک شده 527 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد از خود کرده شود و از این حساب دامان 500 میلیارد کیلووات ساعتی آن یعنی قریب 70 کرات امروزه استحصال برق به خاطر پر کردن بازار ساحوی روانه کرده شود که به خزینه ملت و میهن فایده بزرگی مالی را وارد می سازد. از این مقدمتر امکانیت فعالیت تمام نیروگاه های امروزه فعالیت داشته رودخانه وخش را که سلسله نیروگاه های اساسی امروزه فعال تاجیکستان در همین رودخانه از پایان راغون فعالیت میکنند به طور همیشگی هم زمستان و تابستان و بهار و تیر ماه منظم کار میکنند. یگان وقت کمبود و نارسایی آب و برق دیگر در اینجا با وجود نمی آید و اصلا ساختمان نیروگاه های بزرگ آبی باید محض از راغون آغاز می شدند، ولی متاسفانه با تشبث به واسطه متخصصان ساحه و راهبران زمان اول حکومت شوروی تاجیکستان این عمل بزرگ بنیادی و کشورساز و ملت‌زا به تأخیر افتاد و نهایت بعد چسب و تلاش بیش از 60 ساله شوروی برهم خورد و ساختمان این انشاءات بزرگی زمان به دوش تاجیکستان نو استقلال رسید که در آن وقت تاجیکستان نه امکانیت مالی و اقتصادی داشت، نه نگاه خیر و نیک همسایه‌داری ها، ولی به واسطه با تشبث سرور کشور، مورد شناسی و خیرد ازلی راهبری درد آشنای ملت، این عمل تاریخی و ماندگار و کشورساز و ملت‌زای دیار دست داد و اکنون ما شاهد فعالیت 2 اگریگات نخستین آن یعنی دور اول نیروگاه در فشار پس شدیم که امروزها با مرام موافق به طلب زمان و معیارهای بین الخلقی فعالیت کرده ما را متحد ساخته ایستاده است که این طرح بنیادی علما اساسناک بوده، سزاوار روی عمل آمدن دارد و آن در وقت تعیینی مورد استفاده قرار میگیرد و رسالتش را اجرا کرده به خاطر آبادی تاجیکستانی عزیز و زندگی شایسته ساکنان کشور و پسابندان دور و نزدیک 100 ساله ها خدمت می نماید. علاوه بر این معجزه در اینجا در احاطه کوههای آسمانبوس در بلندی بیش از 1000 متر به درازای 75000 متر یعنی 75 کیلومتر بحر بزرگ دامن می افکند که حقیقتا هم معجزه است و همه روزه از کشور، منطقه و جهان هزاران سیاح را به اینجا جلب میکند و این هم فایده بزرگی مالی و اقتصادی به خزینه ملت و میهن وارد ساخته امکانیت به پرواز آمدن آرزوهای در انتظار را پیش می آورد. برای همین یعنی از این نقطه نظر ما این کارخانه سازنده و بنیادی را ارمان شکن 1000 ساله نیز نام میبریم، چون که امکان به وجود می آورد که تمام آرزوهای فرزندان دیار از قدیم تا قدیم به پرواز بیایند و امکانیت اصلی عملی شدن ایجاد
тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ ҳам аз нуқтаи назари маърифатӣ ва ҳам иқтисодию истиқсодӣ даст диҳад ки ин мӯъҷиза аслан дар олам назир надорад. як чизи аҷиб ин лаҳза ба хотири ман расид ки шахсан ман тахминан 53 сол муқаддам шоҳиди ба ин мавзеъ омадани барқ будам. ман дар синфи шашум мехондам ва муаллими физика ҳамарӯза таъкид медоштанд ки шумо эҳтиёт бошед вақте ки дар хонадони ҳар кадоми шумо барқ ворид мешавад хавфу хатари зиёд ҳам пеш меорад, чунки ҳаракати барқ дар хатҳое ки ҳамарӯза мо шоҳиди кашидан ба хонаҳои аҳолии ин сарзамин ворид шудани онро шоҳид будем, бояд барқро, рӯшаниро, гармиро ворид месохт ва муаллим таъкид медошт ки вай метавонад ки одамро дар як миҷа задан ба марг гирифтор кунад, яъне мекушад одамро. шахсан худи ман ки шоҳиди ин таъкидҳо будам, шоҳиди омадани барқ будам, нахустин чароғи деҳаро шоҳид будам ки мутахассиси аз Душанбе омада фурӯзон сохт, вале бовар намекардам ки як хати одиякаке ки ба хона ворид мешавад ӯ тавониста бошад ки одамро ба марг гирифтор кунад. ва аҷибаш ҳам ин ки шахсан ман инро санҷиш гузаронидам ва хайрият ки ҳамон симе ки ман санҷиш гузаронидам болопӯш дошт, яъне изолятсия, ва ҳарди ҳамон сари онро ки тарошида барои ҳаракати барқ омода шуда буд, баробар ба яъне барқ пайваст кардам ба розетка. хайрият ки ин яктарафтар будааст. баробари ворид шудан сим аз байн як оташи баланд додад, сабзу сурх шуда як садои даҳшатангез баромаду, ман ба тахтаи пӯш рафта аз ин тарафи хона ба он тараф задам. ҳайрон шудам ки ин чӣ буд. баъд як лаҳза ба худ омадам ва дидам ки ҳамаи соати саломат. хайрият ҳамон сим, яъне ки ҳамон пардаи муҳофизатиш дар дасти ман буд ва ӯ ки шиддати баланд аз байн таъсир кард ва маро партофту. хайрият зинда мондам ва бовар кунед то ҳозир баъди гузашти 53 сол ба хотирам расида ҳозир ҳам метарсам. ва акнун имрӯз ман шоҳидам ки дар давоми ҳамагӣ 50 соли ба ин ҷо омадани барқ мутахассиси тоҷик имрӯз муъҷизаи бузурги гидроэнергетикаро сохтан дорад ки дар аввали эҳёи Роғун, дар ибтидои оғози сохтмони муҳташами нерӯҳои барқи оби ин мавзеъ худи мутахассисони ҳамин соҳа, худи шоҳидоне ки дар ин ҷо дар замони шӯравӣ фаъолият доштанд ва имрӯз ҳам як қисмати онҳо ин ҷо кор мекунанд, бовар надоштанд ки тоҷикистон аз рӯздаи чунин кори бузург баромада метавонад. вале ман боз шоҳиди он гаштам ки дар баҳсу мунозираҳои байни мутахассисони дуру наздик, баъзан ҳатто мухолифони тоҷик, дар баҳсҳое, дар пешниҳоди ташхисҳое ва дар ҷорӣ кардани амалҳои нодире мутахассиси тоҷик ғолиб омад ки ҳақиқатан ҳам боварнокарданӣ буд. ва имрӯз мо шоҳидем ки мутахассисони сатҳи байналхалқӣ аз дуру наздик, ҳатто коршиносони бонки ҷаҳонӣ ва мутахассисони соҳаҳои гуногуни энергетикӣ аз тамоми гӯшаву канорҳо ин ҷо ба ҳунари созандагии бунёдгузорони Кохи Нур иқрор шудаанд ва онҳо бовару эътимод ҳам доранд ки мутахассиси тоҷик имрӯз на танҳо дар Роғун, на танҳо дар кишвар ва минтақа, ҳатто метавонад дар тамоми гӯшаву канорҳои сайёра фаъолият карда бошад.